HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo sei na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom kit ta hote tuni mars ni sim gup ni khuwa Eimi Times a kon chule ba noi Thusoh chung chung kil hom phabam ho Kuki-Zo area hoa Union Territory with Legislature a sim do hi masanga free movement umthei loading a hitin Village volunteers Eastern Join in Pondo na ane in hi. Kuki cha tem se ta a kitha hole in ki halha sugan thaina ban nei cha nei zo nu uwa chamna min put sa ki zot kin gon ki bol hi mo a koiding hi poi ati. Kuki-Zo mon nei lo that chale thanai na ho su mang na dinga pang ho kagam su uwa nu mal ha thai ponte ati. Kuki-Zo chaten separate administration athum hi political aspiration mai ehipon alo thailo khan hitai ati village volunteers Eastern Join Thusoh-in Federation of Civil Societies FOCS hon ahung lungding March nisim gate 2025 ni khole infar to kang popi infar to more infar to churchampul peace march chedinga thuphon abol don bona Thusoh abol hi hiti to alhanjun Village volunteers Eastern Join in Mopona nei ho ko mongi na anei na achun Kuki-Zo cha te dinga hetpeh hi to ka mi sugan theile mi thana pang ho ka gam sungwa kilam ha sa ponte atin hi chule VVEJ Thusoh-in asaina achun koi kiloi khom na hizong le hetpeh do hi ka chamna thu sei a umle mo ki po dio hi ati hiti to kilhan chun village volunteers hon gamlan nam le khunung ding kidin piding thagum su a pala ho atatu a ke mai tu pina kinai ding hi zong ati Coordinating Committee on Manipur Integrity in Committee on Tribal Unity ko tu chunga legal action la ding in India government henga angi na anai zuvin hi head ding khat Union Home Minister Aheloute sa in March ni sim get ni hu a kona National Highway ho ami piozo se lam ha theina dinga officer ho thu anapi to ki saya ko tu in Remembrance Day ani niwa chu anadodal u ahin hichi to ki saya hi ko komi in ko tu chunga action la dinga angi u hi jani to somi ho to ki muto na wachun Kokomi convener Kurizam athoba in kotu thula hi dailona na sata kapong uvin Home Minister pa thulu na chu namzo sen apom laya kotu in hitabang thulu na ahin sim hi Manipur mi zo sen kidang asa 18 anase jin hi kotu thula na hin Home Minister thupi acho kyu hilovin Indian Constitution a fundamental rights ki pi hozong apar ki 18 athoba chun asai ben hi Kokomi convener athoba in asai be kit na achun peace process suboi ki go ho chunga legal action akila a ahile hichichun government chunga mi pi ta sanna apun be sa ding government in Manipur a chamna le po lu na ding a pan ala hi ata hinai ti zong ave sa ding hi March nisim nga 2025 ni khochun Manipur Assam Phalna North Eastern chunga ling Richter scale 4.1 le 5.6 a hanin anaki hot niatin United States Geological Survey to sojun asai in hi hichiling ki ho hum ki patna hi infara kun kilometer somnilang ku agamtha chadan khu ahum ki pan hi ati hichiling ki hot chun India le Myanmar gamsung te ni asukha e ati link ki hot masachu jingka ani dan somla khat le minute gup mahin abana 5.6 Richter scale a pinchu Nidan somle ni la minute somni vel a hi ati tu chan hin hi chiling ki hot ja athi amang la ki sukha thulut het nai pon hi Question noya class 12 exam jail hazing lai physics question paper leak to ki sayin jan hi chun Manipur police in mini anaman uvid hi manaum te ni chu ahile Thobal district nga cheng maibam Sunil Singh akum somthum na thum apartment m imbom cha chale ningobam Jadi Singh akum somthum na thum apartment Bidyaswasing Singh ahin amani hi Paradise English School Thobal a physics le chemistry zirkunga panglon hi maibam Sunil hin AOC exam center azong na anato na ban a private hostel zo ahon hi hetpeh khachu physics subject hi achi sa March ni sim thum ni achu exam abol u hin exam ki pa masang chena chu what chemo a question hunglik masa hi
Israeli Foreign Minister Gideon Sa'ar-in gamsunga humanitarian aid ki pulut ho chu Hamas tension la pai muna khuin amang ovetin ngona anizin hi Hamas kalgu bol ho ngona Thusoh Zowin Hamas ten ceasefire term so apom na ding uva 8 ho khapi ding in gel hu na zong anai uve akiti hi to ho ka ahin Israel ten occupied West Bank mon ho military temala ana anizun galgu bol thumta zong Jenin muna ahtan uvin ese win hi. Hitohol ajun Hamas lam kailu bukhat Aisar al sadde gitipazong athazo uvin ese uve. Amahi Israel gamsung buluna ding agong tuol atong do azong pangzinga hitia Israel ten anga uve. Palestine officers on hitlai muna achun mini intina atu 18 hatain Israel chalo na chunga dem na ane uve. Chule Lebanon lama azong Israel sa paitin airstrike anabol nawa Hezbollah commander kan intina na tuwe. Thusoh hot okimanin Syrian interim president pun Vanghom-ni jamha gamhon Israel chunga phutna ane uva Lebanon gamsunga kuna sa paitio atol do na ding in ngena anabol in Chule Lebanon le Syria gamtenin border security thua kya ukhom na zong anai hlon in hi Nasha in machanalin ta kha anai naw khana amasapena ding in thasunga kun GPS signal umthei in anabol do ovin hi Italian Space Agency tet okitua Global Positioning System panna Global Navigation Satellite System GNSS signal chu kha gamlai se chunga naman u hi khasung anachon lut Firefly Aerospace Blue Gloss Lunar Lander anakibul Lunar GNS Receival Experiment LUGR chun lay si chunga mandinga mong ki same GPS signal ho chu anaman cha ahlasunga amma chamta amna asana ni boilo hirle kichi ta ana chinthe hin Mars ni sim ni ho chun lasunga anapem lut hi January ni sim khat ni ho chana chun signal amat pha zodan lay sina kun agam that dan mar lak ni lasang som apazovin lasung anabojun lak ni lasang som ni le sanga marjan apazove ekiti lol hinahin maban lasung hihan van tham zor hi zongle hoilai mun hi zongle hole satellite ho sol do na ding boilo hela GNSS le GPS signal lay se vekur satellite ho ko mancha machana thaiding lampilin ta Gihondan chi gil na naihon asay uve. China tenjong hitabang lampang machal na sangta anay naw chunga amaho achamle manding satellite tampizang vanlay zola anilhado asaw anhitay. Ukraine adingal ha asam na kibena ta kanin US in intelligence sharing tichu Russia supayte ki mancha na chunga thugu ho Ukraine patcham khat api ta loading uvin anakhapi kitavin hi. Thusoh hi phat masajet ma gamteni president teni ki hona dei banga an chilha lo tolhana US in government cha api ding hozong an kha pi u panjama Ukraine chunga bulsum kisu na khachu hi CIA director John Ratcliffe in hiti intelligence sharing ki khapi hi phat chom khana dinga hi atin US president Donald Trump in Zelensky chamna dinga apan la na dinga abol hidin asejin hi phat masa chu Russia spaite ki mancha na pansa na lebulu na ding lom mun ho isa kai Ukraine spaite na PZ uva hitya chu Ukraine in Russia tuni chana ahin dawzo the chu ahin maban ana sata Ukraine tha asam na ahin nezing ding in amta na hi dunya ding in Thusoh hichan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe